Kaseng Khasi Students Union menta sngi ka khatsan terik unaitung kala Leit ben Kynduh yo Deputy Commissioner Bhoi District hapo ka Jingkyntur usamla banjam maring ha ka jingdan lang ki parlok samla Nongialam ka KSU North Khasi Hills District Unit barki riau rangba ka Shnong sabuda Halor ka Jingkyntur put ka Assam ha sabuda ka bahab ha ki jaka ya khajia khaput da ka bawan ra da ki post electric ha ka khatlai terik unaitung 8,000 arpuar ha ka por shiteng sngi Hakate ka khatlai terik ki dekhot jong ka KSU kila Leit ban pensange ya kate ka jingwan ra post electric bat ka jingthmu ban samlai da ka sarkar Assam bat mar kila pentip shakidor bar Shnong bamenta ka sngi ka khatsan terik ka seng Ryngkat ki Nongialam Shnong kila wan ban Kynduh ya Deputy Commissioner ka Bhoi District Kalian suka ngau kumu presiden suka sensubro Shnong badal area hingga wan ban Ryngkat bat kini kelong ba Shnong kita na sabuda na po tolong na akan kena Shnong berber nomor kadon tu singki akaba dan association mencipti nomor bapi bahkan ka sarkar Assam kalawan berhak put apa sabuda put listrik apa sabuda ka mungkin menteri kini Shnong kiba Kynduh ya ka sabuda catalong tempo berber karena kalian cungki nong Shnong kalian Assam na kalian cungki ni long ba Shnong ban mangahi don syak ka pacuri ketika tim na melakukan itu one rate lemda tim para mono ke tim para Shnong ton tim dengan ban bu ketika ho sia isi hati Khubor kemana ba la kawan de keleti ko dei ba la de kawan ai ko kum kenika skip na kalian tu Shnong ni tim bagi kecil persyak betul dia kenika Jingkyntur jadi nak bynta kita skim elektrik dan ila yo apa ni keren di sini harga Khubor ke bynta dan ila ok ba maka bynta kita kam di sini la ban dia keren nomor posisi juga west ke long ba kita berpen sangat sesuai dengan kam dan negara yang sungai ka kinong Shnong tu bercakap di nomor bandar tu usnem arah cari halai kalau don kacing penteri ni kebeta uni upus listrik hapo Shnong selepas ya kata kacing penteri kata sistem ulah siapa kaino tapi dekabor di polis Assam jaman bah usnem arah kanyo bat kadon kacing kadon keskim kaba lah ada ka Jylla Meghalaya hapo Shnong sabuda lapan kami gitu pus hapo Shnong Kepentan habo lawan pakai di tulis tempat Assam bila lut no kita put berlahaban berkai no. Kat bermaki tak hagen kesnam gabungan sisni kiwan itu pus kiwan penhap pus dapat bertrain untuk taken elektrik habo semudah tolong untuk dan kalian tumikin Shnong mungkin Leit Shnong ban kalian cukup hingi don kena kecing persyak kaba kabacur na kabutay kenika ngam yang di ka Khasi Student Union North Khasi Eastern Border Area iwan ini ban sanan lang jadi orang ba Shnong tujuh na keluan jong isu orang ba Shnong abide bat kini ka jingwan jong ka sarkar Assam mat nahab ya kini ki puslak di kumbangitit na kumalakran na dan jong ka isu orang ba Shnong ba Assam 8,000 kanyo kasabuda kalau dari kiwei nang Shnong balayo dari skim nak ka jelas begini ndrai kala syapan senge no aga sarkar Assam altiklet Assam ke Khubor kaba smukla golong ba naglayang jong ka sarkar Assam menta pade naglayang jongki kimot banwan bu yang kita ki Khubor yang kita di Ryngkat ka Shnong sabuda apo unsal fair ya tolong batui ki Shnong ini naglaw di keseng di persyak yang kena kejinglet jong Assam mat ladang jongi ru ke mailat hawar jar kanyo tunjuk ru hawar jar kanlai ni mailat ru iki bacin kenya yang kena kam nawaki kira temu mentah ke naglaw di istonat ban Kynduh isi mentah sini ba naglaw jong isi la pular ban singkya ban pensenge yang kena ka di temu jong ka sarkar Assam ke increment skam bat kumbang ila yang keren bakulong basiso Ndai lada ka sarkar Assam ayat bercakapan naglaw di keseng yang sasim da kiwei pat kilat ki persyak sebab kampinge ane ingin pelong kinuno ki
program bukan persiap yang kaji temu oleh John Bor jong Assam.